Kuliah pun vibro teh kene ka video mta kene ka part 2 ban solve ya ki basic arithmetic jong ka gutsman and equivalent rang te hangne kan mau sa page ba kan yarap bej ye kini ki badai ki class 10 chapo ka dik MLP na kan exam ro kan yarap bej te kan yu jing mentoi te sa check bat sa page kino kino yu don gi jing makla e ru mar kane ngasnak nang makane gede nam ta ki class 10 chapo mo kimderi nam ta ki ba 10 sejrong da bun ki la la hi kine mar gede ki simple arithmetic basic kine dei bun gede class 6 class 7 class 8 tu hi tangin page ne question number 42 kane te don kam tang ban ba pule class 2 ini some of the names of the geometrical instrument you use at your school A, B, C, and D. A ka bade ni gini ta scale, angle, hang tu ka number A, angle klare brong lupa, angle, te kane kala rong lupa, B, kala bande ka number B, and B yang tu, then C, set square, hang tu don angle, laba kala, then D, kadon ka triangle, kane laba kala, so the correct answer is B, protractor, set square, ruler, and compass. B is the correct answer. And question number 43. Question number 43 ru don kamban pulih kene don kamban kide ban pulih kene mdere ban ang ban hapla. Te kene ka question number 43 ka an acute angle is tengadap ai hang lagi definition jong inde baro jong angle. Te ka acute angle kadai less than 90 degree kadai ka answer number C less than 90 degree. C is the correct answer less than 90 degree. So Tangan page lang ikini kiweru kum ka right angle yu don gibam pat kan mau du bentaro ka right angle kade page 90 degree kan mau kata right angle kade 90 degree obtuse angle kade greater than 90 and less than 180 degree kelab dai 92 93 mamta 170 kamta kita kade gi obtuse angle straight angle kade page 180 degree kan mau reflect angles kaner kaju greater than 180 and less than 360 lam day 190 191 192 kita ke debeki reflex angle mo hapo kata hapo ka sheets lifespan rupo hado sheets pa prapo kideki reflex angle complete angle telas tu i complete the debek 360 degree. And next question number 44 te hangner haban pule bha question sutu bha Rina mother fried 8 puris for each of the 28 guests who were expected to come for lunch. If 200 puris were consumed, the number of guests who did not turn up for the lunch was. Te hangne long ba ini kimi jo Rina's mother kimi jo Rina I shared pratali puris marwai mo wewe breu mutpa 8 puris for each. Te gidon handu kumba ar po prangut e kiba wan nam ta ar prangut ladap guest kuntu kan. Te pratali puris tengi hab multiply shoy kan kan marba ong lada kita baro kibam kumba ars pa tali puri te kanongut kibomwan te show ban tip ya kata mar kibam ars pa te kanongut ka total ki isyat ine kimi te ine pya multiply kumtu kan pra sen ar po pra pya multiply marba ban tip ya ka total kan prasen pra ndrupusau prasen pra ndrupusau ndreu asen pra kan reu ar po ar spa ar sama kan mau ka total dai ar spa ar sau te isyat gibabam badai gibawan ban bam kalong ar spa te phap ya minus no ang tu naga ar spa ar sau minus no ar spa mutba basa astang ar sau tali puris te nomor ba hangne kali gibreu kene de puri mo ar sau de puri mo wanam tigre ar sau de puri hangne te mantip ya katan marang te di pra te dibaca sudah pra kan arpsau dibaca pra sin lai arpsau kemudian une di puri te ne mudba laingut ki muare laingut ki pep te ka correct answer ang te gede D is the correct answer 3 laingut ki pep kan mau hawan check. Then question number 45 so kan mau hawan check neru 0.4 liter is equal to how much? Ta shuaban poi kane phaban kan mau ba 1 liter kan mau bhama kata 1 liter ka equal 6000 milliliter. Te hangne ka pan 0.4 kadikan no te 0.4
multiply direct by 1000 ha jaka jong liter mane lai 0.4 liter kane ga laga jong ka style ma krum kan ki ba khamsu thu te mar ba shi liter long she jar te multiply no shi hajar ngai shi hajar ml marka panaka ml milliliter te la multiply hangne phinyo be 400 ml. So the correct answer hangne gandai number C. You don't give them nang one multiply te philaban bu kumne ma decimal ki bun ma give them nang 0.4 dong la ai kumne 0.4 philaban bu kum tu so not we saw te multiply not bakla ta angne te kanon not 4 not tu nem non kamre te hangne kat one right bon plan kam tu hangne ta nomor ba kami kumni te uni zuru kamre zuru don jingmure te hangne baden mar badon nemo way decimal point ma bo hangne decimal point te uni zuru don kamre te debe sau spa non tang way decimal point hab to way decimal point ta kadai sau spa 400 milliliter ka correct answer. The next question number 46. 46. Question number 46. Jeremy saved 565 in a month. In 5 years, he would save. What Hakasan's name can no save. Te kaneru kibanang kasuk ha kaneru te ba ukamai shukamai sans pa anrupsan haka shibanai 1 month in 1 month. Shibanai. Te Hakasan's name kamai katno mudwa mdai kamai ka saving katno saving tele kumno shoban kamai ta phya multiply shwa da u haka khadar nai katno u saving gain multiply da khadar makane de shibnai te multiply shwa khadar nai mudwa shis name te asin san shi phau asin riu khadar khatlai asin san shi phau khatway the ways in sun way ways in riu ways in sun Nsi fadu well not san nyo pra nyau dreu nyau pra not haka shi snem the haka san snem the sun snem multiply direct with the sun markane de shi snem multiply the sun not sun pra sau phau ra sau san nyau lai phu san mat sau long lai phu khandai ra lai byang san reu lai phau lai plai Life like khandai spa is the correct answer. Life like khandai spa. So A is the correct answer. Life like jar dai spa. Yes, A is the correct answer. Now 47. 47. The first 3 multiple of 15 are. First 3 multiple of 15 mo kena multiply yo do khatsan ngai. Multiply jong khatsan kita kiba first kiba khamadu. Multiply jong khatsan ke bakhan du to kana baningkong khatsan sin iway khatsan sin r lai phau khatsan sin lai sin san khatsan ra way lai sin lai sau khatsan lai phau sob san la de kan hi first so the correct answer will be B ma marba first kiba hakmat du te hakmat du lawan pa khatsan te kala de kan ni way ar lai te kam de shu ni way correct answer la de be ka number B is the correct answer kasan lai phau sob san ma multiple multiply